Mala midi tijukot lara ya mala loites go shaban ka ya wala ko ba lesson dan dong Thursday ba balat le bo ko dan ci kon yop lay ninte ci wo ko ci kolon no ka jen same ban roy ne ka ban keling wala de kon ka lesson 11 ci don lesson dara ko ko randung nguro ne me so lesson 11 cha find cha God living in the land lo chere mi shangna wi mon ki wej ja kam di Israel mi ci ga barar keje so tam ko la ni chiang ta kentin chiang ku kan chiang tin chere ni ti chiang wi den so memory bas dan kan ka ka proverb uh, 15 bi kan ka bas one to cha gor cha wa gentle answer turns away wrath but a harsh word stirs up anger. Chawa luony mugwa chawa lagak laja woje chawa lakin riet mi chere ke riet yama chawa lagak laja jeje harsh word chata de ke chere riet mi bum ke riet mi chere bum chere mi yamran ke riet mi shiro do lot kan kono wo rei wani kon pano nyam kot kapar ko re jogo ti yal ke nyin ko ar jitalla ke jen sa ci kam ko bar wani ti ko ban nyoka jile do wadi ten ke el kron rida beriye to don ko an ko tum lino wadin mi ko ja mi bararo ga bo ko tum nora ka bi ye ko pe jaga jaba te ne ton kel ko den ke bata kan kel ba ko roni ko bu ko rida ka bune ga kap ko bune kalat bon nay ka baga jogo war shudu gat ki yon war amen gwa lesson mo gwa ko a very practical jen roje ke shiang nat ke gagang ni mala misunderstanding mala jano wanna make introduction ka jen long jala de gan mana content ci roje already kasa was afternoon roje ke dispute ke gak kene tension ka rei community da ya lokot community metanatin community ba da chin nguna la tin ke da ya family so te tin wan ti la gak no rei chiang so ta ko la no ne jikot kene ri tiang ye kot da kan mi da bana la gak de jaga ja ba bana polo didi jen kul daga mum reverse no ne a gentle answer ran mi shelo jogo la gak bo ga la ja woje ki la ja loje jok karwani ko to don bana lat ka Thursday wana me jo conflict or resolution conflict of resolution ki conflict resolution alo shere ko ne ti gak de gak de mo de helu didi che jen ki mi ci gwaj mi ci ban ko conflict shere ga gwaj mi ci ban de ya la ka didi so taban mu ko kona da kona mi ci kwen ka Joshua 22 ko and Thursday ko bes ke Joshua 22 take a mission to work take conflict ki misunderstanding ki te lyang mishi that work ka God Israel but ko te ye kot ka ci kot ka logo bi kan resolve mi da ban lam di long ka da kan nak ka da di jek da ka to work radian so mishi kwen it's about ka tribe te ci wo ke is ki te ke is tribe dang raw ke nus chawa tribe dun Ruben kana tribe dun Gad kana half tribe dun Manasseh kan take ke is side take kujido den kata jesro kan take kujido den aga ku jogo biya ku ban biya ramat ja jo ku jo biya ro non me shi go ramat ban den
chike shub ka Michelle Gilead me chike shub Gilead chike alter chike na bill alo chike yi kot chike na tat so me chine tini janga jo cha yi kot cha tat shiloi dien che jadlo Israel ko ken ko an yike dia yigdien kan dial ko kan dial te yikel ko pal kan kot kel ko me chike yigtat Israel ko ken shiloi dien che ka kan ngan ne to ne chike kot chike na pal chike ro ko to dien kilo dien che ko ka mi chike na mi che to ka lo do chike do lat ka do chike na lat che be jeng ka ko dien be jeng ne dial che mi chi to ka ngade me chana kwan gara jolly I should mention government me shi shiro lot me shi ka wanang ka consequent ba shu Israel dial me shi go kor chu ko believe ka ku do ram ke so shi kana charo wona en Ruben kana gat ka half tribe manasa chalo chi ke yi mo den chi kana tong ko chi ko me ko tien do ba ko na then ti cha leader ki kwar tugdoli cha ga jo be ora ke me shi ka ban shi shop ka sha lat ke cha ga jo mo shi to ko me sharo no lat yi go gori no bu ko bana nak me shana nak gori no bu ko bu kai lo ban gana me shi na ro pal pen chi kana ko lo chi kan ke jo yan kon kana yi kana ya kana ro mo ko do dien yi ga ta ne ma ta ne ni ke mamre ki ta ne ku gan ko mu wa gar ko wa ka tek gad ku mu kan gad ku mu jogo mo ko gad ko jogo mu shal ko do lo do an yi ga me e testimony bi la ro wona no ko me dan ki ne let kana menena kane shikaro yala kala o chinaro yala ko ne te banyinga ke kiede ka banak kiede ka banjoj bat ko china bana mat ke yokot ko china bro ke cha ba ngajo melet kana telo ko de ni kana cha kon ku ti ta bare shi ngadan sometime they do de yenen che mi je but mi tele communication ko communication e jan la ajala way obna ro ke jen ko da kam kon bu ko ro de do de yenen but dong de ju ko de ju gak de ju woni jina lo yam ran ki wu ngong ran ko ro pu ko dong shi jen lo da ni je lo do shi mu ban shi kwan jin shi bare don shi aga mi shi wo coach a shang lo da ni je ba ka shi ti je go wani mala solution la bega sometime tene ti la duwara conclude kan yana ngaje mu alawo masalan mi jira right bo ngaje mu lodo no wonene tiye alawo be ju ka bala la negative ngaga mala ngana mo lodo no wonene lodo buga ko shuban so toroni chu ran chu je kama kan la da jan pali jo be lat amalade chu conclusion chu elel ko jan chu conclusion chu elel ko me shishara donc shi jan lodo ni jama donc lodo no man den sometimes I ja accuse donc they ja accuse wrongly de wa ngak na malel nene ngak kwet ngak na malel nene awana mo especially mo ko ja accuse wrongly kina ro ji nene shi na me shi la de nene ka guji pu ken yela lo do la poire la lo do la jega lo do la jeda ata li time go dong di gentle answer ki de ro ga de yebala bat ko ti la ra bana lo dan bane palpin bana lo dan bane palpin bana communication bana lel ka bana ti jo coach ko mo ken kon ti jo coach ke ken ko lo dan ke kon ko na palpin lo do mu to gwanjeng bro mo ko gwat ngi yene conflict ni kele wo don gwanjeng ni be jeglo aj be no ka be gagweno te gise mi cha lat cha wo te ke nyal
nyamo chare nyi wishara shete lo ko te ban chiro da mon ke bi ni ti la jel ke wishara kana me lo ko the first time wache ban lo ko te nyur nyam nyur shege di chore jen malda te ban che jojin shida ba lo ko ke binti tan shige da ban ka lo ko chega ka nyal gu ti nyara kwan nyal jen je ora kana lo ko tan kana nyol lo ko jen mi chero ke jema da nga jo ora ma bini kara ma kuje kalche dung lo ko dong chol ko no jabo so mo ku ko mi chena la to ko kon la ko na jech ku kuji story ran kuji je ngul de na maka jama so mi chiro du tie kiran bitu ko rum ko bi nga ko bi logbo ci dino bran lo ke bran yor but dino en mele de je ke jama no mo bi ko nga je te mi da dem mam chalat example dungo day rany mu gwa ki rien mu gwa ki lo jiri mu gwa day gag day lo jok te group wate group nyin lo akot ti ci kot ka bat wakan wuji do den ci chu chong daro ci chu wo gwala burger ko akatin kan riuden ci mit kring and then chike burger chicken order chiang ma che burger che order man che order charan jogone ne moje ke burger moje ke cheese moje ke vegetable and then chi chigan kuje sap che joga che goro bring balatin ba burger balatin pare chi chiang ma je lo che je mi goro bring bi latin che jalade so mi kono lo mo ye lo je be ko jira mi choro du ye jira lo ko ke bran yam ke bran la ko na chol yam ko tungor ke bran lo ke lo mo beje chero lo to kut goro ne bu kono ne to go ne to mal mal Christianity chi o bu kono kwen ke o bu kono ngach Christianity man warare idan so ti dial to no melet kon ke kwen kon bible ko lo ko cham kon vegetable mu ti dial kon ke katela mi ried mu gwa mo barare idan ludo we are not converted ken kot ken ko ried charini around you ried ken redo kod ried en redo ko kod goro beredu birit goro bu kach bu malte jesus celaro jo pat ko den ku jo birit gor kono betene ide ko chetoro ne bu kon gane reidan conflict wala kan to long re loko kene ngaro ken chit but and bible tell don't know how can we solve the problem ni loko la shiri mi roji shi lugunu men go iko shi mu go but goro ko telaro bo direct ka da mo telat bo biyo luak kan log ling bram do den bienang kan log do ling bi password bi martin amana procedure shi kan galat but sometime la kono dwal ko bu kon demandan bu kono waja hobul gono bu kono la demando demandan do den ba jabute kare jo wona be la demand ba wonyo le ni demandan bo lo do ngulel kono mo lo do gwer kono ran ki yir kono chude ci kon goro bu kono lak ko ndong mu de redan la gor mu nem la gor bro tigra bi nok bro tigje o gori bi lok ko ram ki ro tigje shede lok mi dan mi jiglel shed mi ci ban lok yede jo ko jin nga ngi nga so goro no jesus bata kam dan betiye ko kon long ko bu koro da nok ko no gon to ko ko dalat o da koro no ka je ku je mo ban rodan long ko lok da chiang da jesus telat chela de wona ne chema ji kono kwenen chela ro wona want to go ke want ko la kan gak la kan lo jok jesus telat bo
roja tin ruany ke dial ka ruany to malmal to tel gak ka tel temper do wala jinda mar ki jinni mar miti ke temper la gag kala lo do je ka mi ruany to je grarido jana taraido so goro bro lak bereidu bi lak goro bi converted ba ji convert na reidu chaman chala ro ne chawo mi sham je jan yere ma ken mo bara reidu chakudu shukula la ni chela ne kon la do mu ko ga ji wala je jan bi yar lakin mu ko mi ri di je graridu jen nyu go jegum mu ko ga ji geriet ko kuedran geriet amunyot character adam kuede mu ko ga ji shejin aram mi lakin jira mu kuedran lo do jin lo do nyu do te mi jegreidu reidu dirty te jeg te reidu to barata to chana ro chum ko na bana lak ka bana boy nyam ko rano ko ka bana character tin ko bana ta ke ko kan character tin kan ko nang nyal to di yàlla hon di yàlla botte ko ba character kon ba kar yàlla ka ko bu ka character ni role nyal ci ga biya nyin pe nam ko do pot kon raji check check ma ya ta mal na ba ko pal ko ra jabu kan yi ci ko so ci lo da ja te ka kar yede tin wa din di dong ne shum go ka wa di lang ji wona ne jang ni jari no ko riyet ko wa din ne ka la rey lat bine ka lat ka practice o shine bala na ka gwati do do mi ne ke ling ta ke ne orar ke cha ne yam ke ne mi jeng nen gwadin bine loj ka koy loj je man ci la ro ne rien mu go la gag la ja loju jok long ne ko bine ne ti bi conflict bine resolve ki bine gaga na gwaj gwadin chine mo ne ke kay just gwadin ne jang ja big bine ko mo ko solution ke bine ko mo ko pack long ne re jalla ko ji tiang ne ke jini chiang gwadin go ne bine ron nyal ga ji kel tine gor bine to wi mon tal metaten ngi ne go bine jalde kam tane re boy ma kam ngone ke te ko gwadin ko decision ne ndi al bine kanan tama whether me te ji kel ki jine me te ji kel la jan tama bine kan ga jam long ne ko every day every morning ne shoes wona ne bine jal ki ji kel amane pe godada bilyak boko je goy boko je ko lo ay da boko ne te jiti dialti ke shed ka ni Jesus Christ mi ci lu jadan ger amen